Hello everyone! So mauna ni ang uniform nga among napilian. So nagpila nami kay aron amo nang mabayaran, kay aron amo nang mabitbit pauli kay unsa pa may atong dugayan diri sa mall. Wala tay kwarta nga magdugay-dugay pa ta dinhi sa mall. So kay uniform raman ang among tuyo, so maura ni. So maura na guys, maura jud na ang akong gibayaran. So mauna na akong gibitbit. And then pagawas nami kay aron nga makagawas nami dinhi sa mall guys, kay lisod kaayo ning magpuyo ta sa mall nga wala tay saktong budget ug wala tay saktong kwarta guys, kay ang atong kauban magsigoy og panudlo, magpapalit ato na mauray gibanghong nya lahir ba ni akong kauban kay og gusto magpapalit ay magmugtol-mugtol man sad na siya di mapalitan, maong kailangan jud imong palitan. So mao na kay uniform ra mong tuyo, ingon dayon ko niya nga nakapalit naman ta sa atong uniform, so manguli na ta unsa pay atong dugayan diri. So ako bitaw guys, kay dili man jud ko kaayo tiglaag anang mall, kay unsa man say laago na ato atang mall magpabugnaw-bugnaw ra. So kung unsay among tuyo dere, maura pud na akong paliton, dili na ingon nga mag-atsichi pa tara sa uban. So para ana among tuyo nga magpalit ra gyud mig uniform, so uniform man jud akong gipalit, wala na ako nagpalit-palit og unsa-unsa pa diha. Kay abi ninyo ang baligya ko diha na ay uban barato pero naapoy uban mahal. So mao na nga ako dili kayo gyud ko hingulod aning mall kunuhay. Kung wala ko importanteng toyo diri sa mall, dili gyud ko moadto kay layo-layo man pud gud siya sa amo ang gitindahan guys. So mamiliti pataken mo sakay pa man tag tricycle, and then okay lang pagpadulong diri kay gamay-gamay ang atong mapliti, pero pagpauli dako-dako tag pamamasahe kay layo-layo siya. And then nagkasinabot mi ani akong kauban nga malit daw kuno mi og Jollibee kay gipanggutom mi. And then ang ako pod nagsige pug kog tanaw-tanaw sa palibot kay nagtapad ra maning Jollibee og ang grocery, nagatbang ra sila kay nagplano ko nga naa na ko'y paliton kay na ako'y stock sa tindahan nga wala na ako tanang tanawon diri sa NCCC nga groceryhan basig na and then nakauna na ako nga mura gabi naman kay ngit-ngit naman jud. So nagsabot-sabot na lang ming duha ni Apple nga unya dili na lang ko moadto groceryhan, unsa naman lang atong paliton. So magpalit na lang tag Jollibee kay nag-request pod siya, so ato pong palitan. And then nagtan-aw mi diri kung unsay mga pwedeng paliton or unsay available, kay nabi usahay nga naadra silang karatula pero dili available. So nangutana mi sa crew, so mao na nagtudlo-tudlo ng crew diha, ang iyang gitudlo mauro daw nang naa, ang katungwa ni gitudlo dili na available. So motong ana siya nga maura na ang naa daw, then amo to nagunahuna mi og unsa among paliton kay maura may naa.